Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze nkwifurije kugubwa neza aho uri hose. Igitondo cyiza kuri wowe udukurikiye uri burasirazuba, igitondo cyiza kuri wowe udukurikiye uri burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tugarutse n'amakuru menshi hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Rayon Sport Reyo yawe niyo tukuzaniyemo amakuru menshi akomeje kugenda acaracara hano mu rw'imisozi igihumbi. Kugira ngo tubane muri iyi kiganiro cyacu nukuba warakanze subscribe ugakora like, ubundi tukibanira kuri Reyo yawe. Kanda subscribe ukande like kugira ngo tukugezeho amakuru gatanu kuri gatanu. Rayon Sport isaro ry'Inyanza, Murera, Gikundiro, Igikaka, Igikano cy'Imfizi bongeye guhagurutsa abakunzi bayo ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove stade yakubise yuzuye. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda berekana ko banyotewe n'ibihe byiza. Murera yongeye gutanga ibyishimo hano ku kibuga mu Nzove. Ibintu byari bigiye bimeze neza, itangazamakuru ryari rihari, abakinnyi, abafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bahari ku bwinshi. Abantu bagira bati ntitwari duherutse kubona icenga ryoza amaso cyangwa se ngo tubone ibitego byinjiramo. Kuri ubu umukongomani Sadarake rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda yigarurira imitima y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku munsi we wa kabiri mu myitozo mu Nzove. Ejo ku munsi w'ejo nibwo imyitozo yatangiraga ku isaha y'isa 9. Abakinnyi bo bari benshi hariya mu Nzove, dore ko harimo n'abashyashya. Ubu mu ikipe ya Rayon Sport abatoza bakomeje kugenda bakoresha imyitozo umunsi ndetse ku wundi. Umutoza Eric Ndayishimiye Bakame utoza abanyezama kuri ubu afite abasore 4 ari gutoza babazamu. Abazamu 3 b'ikipe ya Rayon Sport biyongeraho indi mpano yavumbutse hariya muri Nyabyondo. Uyu mugabo ukomeje gukora imyitozo mu izama rya Rayon Sport kugira ngo arebe ko yabona amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kandi ikomeje gukoresha imyitozo abakinnyi bayo bose. Azizi Basane nawe akomeje kugenda atanga ibyishimo. Shishu w'Abareyo Adama Bagayogo we akomeje kuba ari hejuru, dore ko uyu mugabo yamaze kuba akiruka uburwayi, ko yahuye n'uburwayi akigera hano mu Rwanda, ariko Adama Bagayogo akomeje kuba Shishu w'Abareyo nk'uko byari biri mu myaka yashize. Iyi myitozo kandi yongeye kugaragaraho kapiteni w'ibihe byinshi bya Rayon Sport uheruka muri Rayon Sport 2020 cyangwa se 2019, akaba ari Eric Rutanga Kamotera. Uyu mugabo wakubutse mu ikipe ya Gorilla, dore ko nyuma yo kuva mu ikipe ya Rayon Sport 2020 akerekeza muri Police FC. Iyi Police FC nayo yaje kuyivamo akaba soje imyaka 2 hano mu ikipe ya Gorilla FC. Ikipe ya Gorilla nayo yamaze kuba atera umugongo, dore ko uyu mugabo ari gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo yigarukire mu rugo. Ni ikipe ya Rayon Sport yazamuye uyu mugabo Eric Rutanga Kamotera ku rwego rwe, byatumye ikipe nka Police FC zimukunda ndetse na Gorilla. Uyu wenyine wabonetse kuri kibuga cy'imyitozo hariya mu Nzove kuri iyi myitozo y'uyu munsi wa gatanu. Hari umugabo Rivarudo bakunze kwita Haririmana Abdulaziz guturuka mu ikipe ya Gasogi United. Uyu mugabo akaba akomeje gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. Rivarudo wamaze kuba abona n'amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko yasinye imyaka 2. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ifata umwanzuro wo gukoresha abakinnyi kandi ikajya igenda ibasinyisha ntitangaze byose biri muri kontara. Umuyobozi w'urwego rw'ikirenga Muvunyi Paul yagize ati n'itangazamakuru kuriha amakuru yose y'ikipe ya Rayon Sport ubushyize ubuzima bw'ikipe ku muhanda. Ni Rayon Sport isanzwe itagiramo ibanga. Uyu Abdulaziz yabonetse hariya kuri stade mu Nzove mu myitozo, nta wamenye igihe uyu mugabo yasinyiye.
ibishya bitari bimenyerewe mu ikipe ya Rayon Sports igiye ifite abakinnyi basinye amasezerano ariko hataragaragara amafoto kandi bakomeje gukora imyitozo hano ku kibuga mu Nzove. Kuri uyu munsi nanone imyitozo irabikomeje dore ko bitegerejwe ko bagomba gukora mu gitondo ndetse na nimugoroba. Umutoza w'abanyezama Eric Ndayishimiye Bakame nawe akomeje gutanga ibyishimo no gutanga ubutumwa kuri ba mukeba ko Bakame wagiye anyura mu ikipe ya Rayon Sports ari umukinnyi yongeye kuyigarukamo ari n'umutoza. Uyu mugabo yabajijwe n'itangazamakuru ku munsi w'ejo ko aheruka muri Rayon Sports iri mu matsinda ndetse ayakomeje no kuyibera kapitene. Uyu mugabo utaratinye kubivuga ni ibyishimo guturuka mu ikipe nka Bugesera ukaza muri Rayon Sports kandi ukaza uri umutoza w'abanyezamu warabaye n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sports. Ubu rero amatsinda twongeye tuyagiyemo kandi twongeye kongera gusubiza ibyishimo abareyo adatinya no kubabwira ngo mube hafi y'ikipe yanyu. Niba uri umureyo nyawe kandi ukaba uri umukunzi wayo kanda like ukande subscribe hano kugira ngo tujye twibanira 5 uri umureyo kandi ukaba uri umukunzi wayo. Ubu slogani ubururu bwacu agaciro kacu ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 amazero 2 ibihumbi 8. Rayon Sports twiyubake twimanukire twubaka gikundiro yacu Murera yacu isaro ry'Inyanza ridahwema kugenda ryibutsa abakunzi bayo ko ikeneye ubufasha bwayo n'umurindi w'abafana iyo bose bamanutse. Ku munsi wa mbere ubururu bwacu agaciro kacu bwinjije miliyoni 5,500. Ku munsi wa kabiri ubururu bwacu agaciro kacu hakaba harinjiye miliyoni 9,500. Ku munsi wa gatatu akaba ari wo munsi twarangije ejo hakaba hinjiye miliyoni 13 mu ikipe ya Rayon Sports yose uyateranyije ziraba miliyoni 28. Ikipe ya Rayon Sports imaze kwinjiza ku bururu bwacu agaciro kacu ikaba gahunda ari miliyoni 40. N'uyu munsi urararitswe kugira ngo ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 amazero 2 ibihumbi 8 ubundi tugende twubaka Murera yacu isaro ry'Inyanza gikundiro igikaka igikano cy'imfizi. Ayo niyo mazina ya Murera. Isaro ry'Inyanza rikomeje kugenda rishishikariza abakunzi baryo kuri biri nyuma mu rugamba rwo kwiyubaka. Zikomeje kuba inama hariya muri Ferwafa batumiza ikipe ya Rayon Sports kugira ngo bige uburyo ki ikipe ya Rayon Sports yakina Rayon Day na Super Coupe bitagundiranye, aho ikipe ya Rayon Sports yari iri gutegura Rayon Day ku itariki 26 z'uku kwezi kwa karindwi. Byamaze kuba bigenda biterwa amapine. Yanga Africa nayo yari yamaze kugenda isaba Rayon Sports ko yazaboneka kuri 15 z'ukwezi kwa munani. Bikiraho ikipe ya Rayon Sports yari imaze kuba yarahawe Stade Amahoro, ariko iyi Rayon Day yamaze kuba yigizwe nyuma. Ikipe ya Rayon Sports nayo yakomeje kuba isaba ko yazakina umukino wa Super Coupe nyuma ya Rayon Day, aho kuri Super Coupe nayo yamaze kuba yimuzwa dore ko yari yamaze kubishyirwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani. Itariki 8 z'ukwezi kwa munani bikaba biteganyijwe ko Stade Amahoro izaba iri kuberamo ibikorwa by'ivuga butumwa dore ko hari amatorero yamaze kuba yarabukinze Stade Amahoro. Reka tubashimire kandi tubifurize kugenda mugubwa neza, tubifurize kubana natwe ibikorwa byacu byo nakagaruka. Iyi ni Rayon yawe, nanjye nkaba ndi hano ngo nkugezeho amakuru mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko bisanzwe. Reka dusubire amakuru yacu ku biganiro byacu bigaruka byahakurikira.